Barati ba sehlopha sa Mamelodi Sundowns le badudi ba ka Mamelodi ba be ba tlile ka bontši go tlo hlompha Shakoane. Shakoane o fihlile sehlopheng sa Sundowns ka 1970 mo a šomilego mengwaga yeo e fetago e 50. We are also mourning a loss of a great man, a beautiful human being, a very supportive uncle, very kind, very generous. O thušitše go godiša thekgo ya sehlopha se. Football e hlokahetse e se khale football e tla ba ke re shirthomile go momesa ka mgo ileng gore o bereketse football ka gona setšhaba se hlokahetse ene ke ntwe ke nya go bolela go setšhaba sa go lapela ga Shakoane gore na ba sa phele Alex rena setšhaba se le supporters sa Sundowns ne ba phela le Alex more than the family. Shakoane o kgathile tema e kgolo kgweleng ya maoto ka Afrika Borwa. Alex saw many of those changes in ownership, but the name Mamelodi Sundowns and Alex Shakoane remain constant. Shakoane o be a hlomphiwa le ke dihlopha tše dingwe. God has closed the chapter for Alex, but his memory will never be forgotten by the football family. Who ile motheo, who ile senata, who ile monna kwakwariri, monna le hore na sebetsa mosebetsi wa ka botshepehi. Thekgo ya sehlopha sa Sundowns e golela pele ka dinako tsohle. Alex was a father to us, was an uncle, someone he's been motivating us, and then Ruta Sundowns. 2 months back, I met Dr. Alex Shakoane at the stadium. He was like to me, "How's on a team? Bloemfontein Celtics, I sell you. Come and join the family." Shakoane o tlo bolokwa ka la bobedi la beke yeo e tlago. O šia bana ba bararo. Sfiso Ramara wa Ditaba tša SABC ke le ka Mamelodi, Pretoria.